Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi waktu ini Bang Pamuhun suku sin Mufti Natuk Kalasahan, Mufti sin Sambuanga pa kataan binay bayan niya ya sumagawa yadto siya naka longta tulak pa lupa sug kalu subay na alba insyaallah taala ang pasya biya mga makaril kato pengajian insyaallah. Sabi ito supaya in waktu ta biya mga di malupas insyaallah kuma kita pengajian dahin ha Suratul Ahzab ayat kapituan tag 2 sampai pa kapituan tag 2. Farman sinullah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. In ayat ini sa lago-lago pakarajaan din Allah subhanahu wa ta'ala amuin iparasin Allah Ta'ala in amanat niya pa mga sa lago-lago piya panjari niya iban sa hugot-hugot piya panjari niya amin aron wayroon makagingso kaniya bang laung ta bahaya manusia buat malainkan Allah Ta'ala rain nagbabaya sin kataan piya panjari niya. Doon ay nibiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini
paggahipara niya in amanat pakalangit-langitan iban sin kagumi-gumihan damikyan iban sin kabuod-buran amin na hinang pangka sin dunya doon hay nibiyeta kato tanyo sin in liaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyaan amanat sampai inyaon laung ta atawa piyara niya haamin nasabot sing kita kalangit-langitan iwan sin kagumi-gumihan damikyan in kabuod-buran na doon hayan di mabaya dumain nasabot yadto amo na into kalangit-langitan iwan sin kagumi-gumihan damikyan in bud da sumakawa doon hay ni biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hamalahal insan buat malainkan amoy magtoy-toy in manusia timayma doon haon di mga sin pakaradyaan lando mabugat doon hayan sambil biyayta sin Allah ta'ala riin sipat pagyanon pagkamanong siya innahu kana zaluman jahula in manusia nakalando in kaanyayan niya muna panganyayan niya paginhawabaran niya damikyan in siya jahil amo ini in mga dua sifat ini kamatauran amo in makarihil-hilhala halaw mansin gumi ini labay ring haamin lima si manusia na doon hay ni biyayta katuunin pagyanon amanat doon hay ni amanat sinallahu ta'ala hipapara ang mga nasabot yan to amuyin laong tamang ako dumasin yang dakan sinallahu subhanahu wa ta'ala damikyan nangako amuyin magpaanib deng hakatan hiaram sinallahu subhanahu wa ta'ala sibo daing kaaunan niya hakasipukan iban hakatampalan sibo da in kahalan daing di halaw man sing gumi ini magtuy piyang akuhan sin manusia hangkan na magguwa in mga pakaradyaan magjato daing hamano siya in tagpuunan kaniya labi-labi na tuod in masyat timagna sa lago-lago halaw man sing gumi ini amo na in masyat pag-abugho doon hayan amo na in pag-abugho sin anak sin Apo Adam magulang pa tay manghud niya sampai in kaaunan nabuno niya in tay manghud niya daing hasarab sid pag-abugho nain mga ini mga kakasi hatiranan sin agama Islam kagunahan na to amoy inuinuhon in ginhawabaran na to tungod paparkala amanat amin subay tamatilo sa indoon amoy in piangakuhan sin manusia doon kana lamud kita niuhangan pagkamanusia in subay sadya uno-uno na impiang daakan sin Allah Ta'ala doon hadya kita niyo tumutog piang daakan niya damikyan impiang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na to tinggalan inyaon humali kita niyo hasupaya di kita niyo makasud patumpukan nagdarasin sipat biyayta sin Allah Ta'ala
amuin nakalandoing kaanyaya, iban nakalandoing kajahilan, amo na yung mga manusia, maus tumayma, misan nilari kakausan dahon imparkala. Kampeng kamatauran niya magjato, na labay rang habiya sinjimatuha na kapu Adam, panagnaan iban sinsimuno kaniya. Hi Habil iban, hi Kabil iban hi Habil. Nainyan mga katotay manghuran hakama Islam, sampai giana pansin Allah subhanahu wa ta'ala haayat ikakapituan tagto, liyu'adzib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Bitasin Allah subhanahu wa ta'ala in amanat ini amunain ini hasupaya mahinang sabab in mga sila amuin tumpukan sin naninipo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pananamun niya sin siksa, amuin mabisa, doon hayan amunay mga sila munapik, usog iban munapik babae, damit yan yung mga sila magsisirik, usog iban si mga magsisirik babae, na daing hasabab sin amanat ini, bang nato hito na iroon ha karidaan sin Allah ta'ala, amuna in urulun na to madtumari impyang daakan sinallahu ta'ala hinangun na to kana niya tulos ikhlas ding habigi jantong singkitan yung na doon haon misan pabiya di inin taod sin pardusahan na to patuhan doon haan ini mahinang sarab ampunon kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala isin ampunon doon ha ini amuray mga manusia nagparat sa yamat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala si budeng kaunan usog iban babae. Kana in Allah ta'ala in kaunan niya baing ampunon iban baing kasihon in Allah subhanahu wa ta'ala. Naamu ini in subay diajakahan na to in pakarajaan siyabot ini Allah ta'ala ay mapatut na to pudyihon hakatan ono-ono pakarajaan labi-labi na tuod haamuin pakarajaan pag-agama amun di na to manjari hilangan di na to manjari dagdagan di na to manjari ganapan diin in napatarang sindaak sin Allah ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo di mutas haamin mga kakahinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haro kaing ayat biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa in hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allaha ni'imma ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Biyaita doon ha ayat ini benar-benar to in Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak hamano siya pagka insyabot doon ha ini amo na intumpukan to si manusia, tumpukan si mga munapik, tumpukan si mga musyrik, iwan tumpukan si mga sila amuin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala na tiyawag sila ron ini in Allah ta'ala nagdaak kanila laong sin Allah ta'ala biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanat
ila ahliha. Amuin in Allahu ta'alang daak kaniyo, amuin hitunay niyo in amanat sin Allahu ta'ala, doon ha amin tungod niya atawa suko niya. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Biya sa pantun bang kamu magdihil hukuman ha antara si manusia aun uno-uno na rin nila pag-amuhan na subay siya nagdarasing kaadilan. Kaadilan sara ding Allah subhanahu wa ta'ala wat amurain adilin sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Sara si manusia na wayrong kaadilan niya. Bihan, inyan timatarang jimajato halaw mansin dunya ini. In parkala sin kaadilan, doon hayan, mag-adil hadya in kaywanan tabi adakuman yaon, bang bukon amuin, ini, ibutang niya in kaadilan doon bang ha, tungod pa amuin, siya iban simya makad kaniya. Doon han. Bang bukod na wayroon na kaadilan. Nain Tuhan na to Rabbul Alamin, di na to kapako yan, di na to katangkisan, kada in Tuhan Rabbul Alamin, in kaaunan niya, sami'an basira. Amuin makaruog siya. Hakatan, sin ini suara si manusia halaw man sing gumiini diurungog niya sibuda doon hayan amuin sipok wayroon suara karungugan sing kita pagkay manusia buat malaingkan in kignot sin bigay jantong sing kita wayroon suara karungugan inyan kaya ingatan sin Allah Ta'ala bangunin kabayaan sin manusia yaon ha lauman sin gumiini. Na impagyanon amanat doon haon kata namon ang piyag amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia amuin subay niya tindukanan hakabuhi niya na diya na sin pag-ibadat patuan Rabbul Alamin. Impag-ibadat patuan Rabbul Alamin inyan ini laong tahak sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha ipon niya amin subay hito na iroon ha amuin uno-uno na in piatar lang sin daak sin Allah ta'ala mo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya subay siya hito na amin jukup-jukupan way kulang kabus niya salta impagtunay ka niya doon ha kahantap sin pagda sin daak sin Allah ta'ala haraak niya pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari siya manjari dagdagan, di siya manjari ganapan. Amo yan in subay maurol madto sin manusia in uno-unong ring ha mga riyaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalamod doon hainin amanat sin pagda ini sin laong ta kauman hisi mapatot magda dungan halon sing kauman ami in laway rengha ini karayawan biag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mga sintimpo na kaunayan to hawak to sin nawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpi na magtuy magnakura gumanti Rasulullah amin himibal mga ansar doon haon murol mga ini muhajirin madto kanilabihan sarta ini himati simpiagpunan nila namon natin maksud hasupaya laong taon na makakanti ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magdarungan sin parkala pag-agama. Amon tiyag lang ta mag-imam kanila. Hati niya magdarungan kanila sin pakaradyaan pag-agama. Doon haon sampai
ini nag-ison sila, aun napikilan sing kaybanan hati niya, aun nakura dahing ha ansar, aun dahi sab nakura dahing ha mga muhajirin, sa sumakawa ini piatar lang hi Abu Bakar As-Siddiq kanila in parkala sin mga Arab doon han subay in paghabukan katantan amuin asal piag-aagaran dahing hanakauna payadtuin bangsa Quraysh. Naroon haon, pini nila na bang hisiyo mapatut doon na ini kahimutmutan simpagpi amo na in Abu Bakar As-Siddiq in lang tagumanti ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magdarungan ha mga kasahabatan doon ha wakto yaon na doon hayaon amunain ambok-pambok din kanila nagbaya na kan Abu Bakar As-Siddiq. Damikian sin pagpuas sin Abu Bakar As-Siddiq simuno in Umar ibn al-Khattab lari kawaan tahun in Abu Bakar As-Siddiq laung ta Nisa niya nun ini baya-baya 2 tahun bihan in Umar ibn al-Khattab labi kawaan tahun siya ini namarinta wala napinda imbya kahalan sin mga Muslim doon ha dua hula Makkah iban Madina karena in pagda nila wala doon nakakuha dahing haamin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nakasubli pagwapat ha Umar ibn al-Khattab amin sambil aun kaybanan nagpikilan hiruhal pa anak di mabaya in Umar ibn al-Khattab hikadto pa anak niya ya sumagawa hikadto pa amin lawi aula mapatut magdarungan sin dasin ini hula doon hayan na sampay in himutmutan niya in pakarajaan laung tadimakan sampay miabot pa amin kahinapusan sinupat amunain Ali ibni Abi Talib sarta naon doon haon in pag sulang manulang karna nakasud in pitna si mga Yahud iban si mga ini Shia roon hawakto yan na aun in launta ini di kabayaan jumato hawakto nila amin na aun in pag-asag dugo doon hayan sumakawain mga sila way roon yadto launta in sila amoy in kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamod dito ha amoy in pitna yadto nagpakita sa jatawang pakanya doon hayan bang maabot na in pag ini atubang yadto sibo denghan sipak makoy di lumamod sin pagbuno yadto in makabin doon haon mga kasahabatan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in mga yadto kaya ingatan dadto si mga kamatauran deng kanila in kahalan yadto labi-labi na in Usman ibn Affan kaya hahatian niya yung mga pitna nagjatuyad to katantan na asabab yan pagpuasin sila na marinta na in Umawi doon hayan na ando kaylo biya mga hipag mamasusasing kita may naon in mga iyadtubihan pagdasin hula sa sumagawa bukod na piagsulutan bihan sin katantan karena doon haon labay na ring hapya pag-agaw sin pagdasin hula bihan amin lumabay in pag-asag dugo nakapa 5 sin mga Abbasi doon hayan na labay ring habuno bihan amunain apo sin Ibni Abbas Ba't amo rin nakapaghula lang ta usog anak sin Abbas, amo na Abdullah doonhan. Na in anak niya magulang, amin Ali, amad tuin mataod anak, kauhaan tag, dua in usog,
ang putag isa imbabae. Bihan na amo natin mga nagkini subli-subli nakura bihan sa sumagawa wala limugay nakawa na isabdeng kanila deng ha ini Dawla Abbasiya si Apatimia hahula Egypt. Bihan labay rareng ha pagbuno. Bihan in makasusarid to mga kataw-tay manghuran sibo Muslim iwan yaon katan nagsisintak simpanji nila katan pinda jinis na inwal na simpanji aun na panji itom aun na panji pula aun na panji puti siusulatan sin kalimatut tauhid sisintak pataas sa sumagawa may tayad to makapag atubang bihan sampay maaunin pagasagdugo pasal sin inyad to amuin yaon na simud in sipat biyayta sin Quran mahamulya imdalu man jahula halaw man nila amunin na marintasin akal iwan sin pikilan nila. Namo yan. Namo inindeng ha mga makasusa. Naing kakunahan tari amunain subay kita adil sabab siukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita tumay masin ini amanat sin Allah ta'ala subay kita adil sampay biyeta sin Quran mahamulya kato niyo adilu walau ala anfusikum paabutangan niyo in kaadilan sampay paginawawaran niyo sabab mataod in kaadilan subay na to hitunay habaran na to kana matao din diara na to pakaradyaan hatungod sin parkala paghula-hula sin kita pakaradyaan sin pag ini darungan haununo na pakaradyaan subay kita adil insyaallah subhanahu wa ta'ala in mga ini kagunahan sin kita mga kataw-tay manghuran agama Islam ando kaylo na bang ini mga muklas kato yung mga pakaradyaan ini na ando kaylo na muklas kita rin ha mga sarayaw-rayaw pamin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha duyi'atil amanatu pantadiris sa'a qal kaifa idaa'atuha qala idha wussidal amru ila ghairi ahli pantadiris sa'a. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila laong niya inilawa na atawa malupas na ini amanat di na ikatunay na way natakaran na to dugaing dengsin adlaw kiamat na. Nalawang si mga sahabat, biya dinin kaig sin amanat ito. Inagin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang di na hikatukbal, impiang daakan sin Allah ta'ala patagda po kaniya, na tanto na sadya, intakaran da kuman si manusia amunain adlaw kiamat, ang pabiya luparagbus masuok na in kiamat, kana in mga alamat sibi-sibi agon lang ta gilimahil na katan misan in mga alamat dakula nagkasabot na si mga kaulamaan na to kakuruhan na to in mga kaiwanan nagkasabot mga alamat sing kiamat yan na timarang halawman na to inyan katantan subay kita niyo maghali dahil hawak to pawak to kinawawaran na to karena inyan kanya kita niyo mag-ayupot sing ginawaran na to tungod parkala pag-ibadat patuan Rabbul Alamin wayron makasaw kato tanyo isa-isa na to pakanya himinang sin sambahayang himinang sin puasa himinang sin pagjakat sin katani hinangon pakanya kita niyo magtunay na subay na to hitunay roon haamuin nagdarasing kaadilan
sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya tay maingkatan kignot kaibal na to himinang tumunay sindia akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nando kaylo mga katawtay manguran doon hadjahini na to biya mga patubtubon in pangadyan na to. Insyaallah ta'ala hawak turkaing kakanapan na to da in mga pangadyan na to ini insyaallah ta'ala. Mangumbaid na ako kanyang katana waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.